खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव श्रीरामपुरनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै फैदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय श्रीरामपुर हारापुटा दैमानिफ्राय बोखांनो हायै सासे आइजोनि गोथै देहा 2 नं श्रीरामपुर हारापुटायाव बे दुखुनांथाव जाथाय हारापुटा दैमायाव गोग्लैना थानाय थासारियाव बोखांनो हायै सासे आइजोनि गोथै देहा हरनि 3 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन आइजोआ नाथाय दैमायाव गोग्लैना थैनाय थासारियाव बोखांनो हायो आइजोखौ नंगौ बे समाव श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै फैदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय थैनाय आइजोखौ मनु कुमारी साहा होनना सिनाय मोनदों लोगोसे मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला थैनाय आइजोआ देहायारि जेंना आरो मिर्गि बेरामजों सैनांना दंमोन जाथायथिलियाव सिमुलटापु पुलिसा नुजाथिना आइजोनि गोथै देहाखौ बोखाङो आरो पोस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय क'क्राझारसिम दैथायहरो बे समाव 2 नं श्रीरामपुर हारापुटायाव बे दुखुनांथाव जाथाय हारापुटा दैमायाव गोग्लैना थानाय थासारियाव बोखांनो हायै सासे आइजोनि गोथै देहा हरनि 3 रिंगायाव न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन आइजोआ नाथाय दैमायाव गोग्लैना थैनाय थासारियाव बोखांनो हायो आइजोखौ थैनाय आइजोखौ मनु कुमारी साहा होनना सिनायथि मोनदों आरो बे आयदायाव श्रीरामपुरनिफ्राय गावबुरा सन्तोष टुडुनि खौरांनि सिगाङाव जर'खा फोरमायथि আজি मैं सबके नमस्कार तो मैं एलाकार गावबुरा नाम सन्तोष कुमार टुडू 2 नং श्रीरामपुर और सरकारी गावबुरा तो आज 6:30 मान बजात आमार 2 नम्बर श्रीरामपुर एजन स्थानीय बासिंदाय प्रेमलाल हासदाय মোক फोन कर जनाले जे आमार नदीत এটা डेड बडी उठी आइसे तो চিনাক্ত করা না যায় আর কি তো কি করা যায় তো ঠিক আছে মই কলো যে মই আহি আছো মই আগত বস্তুটো চাওঁ তো চোৱাৰ পিছত মই চালো যে মানে চেহেৰাটো দেখা নাযায় পিছত মই ভাবিলোঁ না পুলিচক জনাব লাগিব পিছত মই পুলিচক ফোন মাৰিলোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে হয়তো পুলিচে ফোন উঠাব নোৱাৰিলে পিছত মই থানাত যাই পেলাই ছাৰক অৱগত কৰিলোঁ যে এনেকৈ আমাৰ এলেকাত নদীত এনেকুৱা উটি আহিছে এটা ডেড বডি কিন্তু তিৰোতা মানুহৰ তো চেহেৰাটো দেখা যোৱা নাছিলে তো পিছত পুলিচে আহি ইয়াতে ডেড বডিটো উদ্ধাৰ কৰিলে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত আমি কোনেও চিনিব পৰা নাছিলোঁ হয়তো আমি সদায় এনেকুৱা দেখা পোৱা নাছিলোঁ যে ছোৱালীজনী কোন হয় তো পিছত যেতিয়া মানে ভেন আহিলে ডেড বডিটো লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেতিয়া সুইপাৰে চালে যে শ্ৰীৰামপুৰৰ এজন ছোৱালীৰ নিচিনা দেখা যায় অমুকৰ হয় তো আমি অলপ খবৰ লৈছোঁ খবৰ লোৱাৰ পিছত ফটো মাৰি হোৱাটছআপত পঠাব দিছে তাৰপিছত আমি হোৱাটছআপত পঠাইছোঁ পিছত গাৰ্জেনে চালে এখেতে চিনাক্ত কৰিলে তো পিছত এতিয়া গাৰ্জেনে আহিছে নিজৰে ছোৱালী হয় এই ছোৱালীজনী নাম হ'ল মনু কুমাৰী চাহ দেউতাৰ নাম পৰমেশ্বৰ চাহ ছোৱালীজনী আমাৰ শ্ৰীৰামপুৰৰে হয় ৰাম মন্দিৰৰ ওচৰত ছোৱালীজনীৰ মিৰ্গি বেমাৰ আছে আৰু মানসিক বাধাগ্ৰস্ত আছে এনেকৈ